Webare iwo waguma aha TV West okurwa mukasheshe mpaka negishaha bita bwo kubanza shaha 3 n'ekiyo kuguza shahina ntubantu zo program weje yitwazamu Ebyamagara abanyeta Kyobutungi Charity umuhereza kandi omwabazi yogu natayisa Dr. Agaba David Collins okurgaha MRM clinic aha omurembo Rwampara kandi ogunakora hanshonga z'abakazi kandi rwareri narishangwa haruguto rwa wano zakatete wano rwo mtawuni ya Mbarara urukurabira aho Vision Empire mbwen omwabazi yo turensaganira abakwatena na infections ezabakazi benda barukutunga kunga infection byo mwe ntunga mbwenu twenda ngo atutangazeyo aturebese nenche cyakubasa kubaho nkazi cenganta zikabasa kunkora kinabanyinenda kandi nkazira guzanta byona tubyine kurgo wa Dr. Agaba Collins abakazira health products mobile tosio program eji buri kubanza kugira ngo umuntu hakagira owahonokaho ibyo kunywa byabo byo maduka gona umwihanga bikorese no ija kubaje bari muncheze nyakire Dr. Stanchira Webale, ntebekanisa program amazina Dr. Agaba Collins ninkorera MRM clinic hano muri Rugazi Mbarara kandi Dr. Abachana. Yes. Now, chantumanyisa ngu ebichweke byona no bicengaje. Hatito twadirenda zito aboko ya supposed tukuzara. Konka on process yo kudirenda twashanga twagira infections. Kungambe infections nkibasa okumbera kiringwa uri kutureba umurinyankore basa kukimushoborerota then turebe infections ezo zikabaziha baba rumtebekanisa mbwene ikigambo infection ni orwiri obwo kubasa kukwata omukyara inenda azo atwana tureba burwiro obu nyenda turebe nto burwire bumwe no basa kubukwatwa otakazirenda konka ba affecting enda. Yes. Ninga obufune wagizirenda. So arabudwira okuchanga wakwata utakagizirenda ninga wabukwata along the way wenenda. Dr. Hinda mukati. Burwiro bunda akwatwe nabuza kwa buri infection abo kujangu nyinenda. So infection ni kimanyisa oburwiri. Oba wabukwatwa inenda oba to inenda ni infection. Oh. Just no kugira ngo hatwagira ngo twaenda kuba specific infection ezabakwata abakazi benda. Okay. Aza nakugira nti bumwe nizijende takagiremu konka azironga azani zibasa kutwariza kubenda. Ndo twenda kuzigamba. I get it. Kankwe echo kurebera. Tugezeho kugira ngo infections ezo tuzirebe niza kugamba ni nyingi munonga zakubasa kwata bacyara binenda konka niza kugamba aziri common munonga kandi ezi ministry y'Ebyamagara na World Health Organization eziri recommendinga mutugume tuchebere noreba ko kuza kuchebezenda umuntu go kubanza ekitweta booking visit doctor na girango twine kuchebera infections omudyezo bakugira ngo twaza kuchebera umuhanda gwenkari kubashwa ngo toine urinary tract infection kare bamara kugiteka ajya kugira ati nobora abatakushasha nobora abatine murisho tuzakuchebera umushinja ogwa malaria kwinece ako mucyara none asa kugira malaria eshange iryace nyuma to kuhemba muriro to kutanaka kumukoine malaria iriye kusenenda kwitachi omwana Dr. najya kujya kugire ati tuza kuchebeza syphilis. Then ajya kugire ngo tuza kuchebeza syphilis. Maana ni infection. HIV. Yes. HIV. Then yamara ajya kugira ati tuza kuchebeza hepatitis B. Ejo nayo Hepatitis B. So ezo nizo tukira kuchebera munonga mu bacyara bija kuchebezenda. Aza tikikumanyisa ngo nizo ziriho zonka. Yeah. Zizo ziriho zonka. Konka nizo ziri common. Mbona kugira ko mucyara yija no basa kureba ngo in addition kongera aliezi kanchebere neza ezindi. Indije infection netu kuchebera ni infection iri kutahirira obucyara
noreba urinary tract infection netahira umuhanda gw'enkare nakutukusheshera etukusheshera konka arona infections eziri kutahirira obukyara aho omwana arabe aho omushaija arikuraba yes azezo nazo nizibasa kureta obuzibu wogize neki wawe inenda okay so infections ezi okutwazigamba twagamba rezo nka hepatitis twagamba omushaija then twagamba syphilis twagamba sirimu then twagamba n'engwara ezakubasa kuretwa omu muhanda ogw'obukyara mwene zikubasa kuretwa n'engwara z'obushambani okay zo nizo ngwara zikukira kushanga abakyara bine zo kutera so ezo nizo ndwara ezitukukira kuri abakyara nibagira baba binenda okay hati nanyenda kureba aha chikwatirine na abenangambira ati ncanche ndo oshebeze na sikosero simanyi bichi ebyo nabyo ngira ngo that much hat sikosero yoti infection sikosero niko ku sikosero ni cyanche manyisa ngo ukazagwa obutafari bwo weshagama bwakozwe in a given way inti buri abnormal buri abnormal tibuli nko bw'abandi so arizo bikwasa kugera cyo kukuletera ni kuko okugambe cha blood group blood group yawe no wazigwe niyo blood group yawe infection ne kintu cyo kushanga ushime kubotine kunga cha kutahamu kurugahero aza cha kutahamu cha kitareberigwe ni kigumani cyeyongera kukura cha sikosero rode kiryo mu magara cyo cha sikosero kigwe mu butonde okay kandi torakiyemo okay aha mbona haturanye na ndebe kumukoreza ku finding out ezendwara z'ekikeeki hatuwe omukazo wenda numba numukwata differently compared to muntu yabatinenda so hati mbweno umushituka ben twenda no kugira ngo mwito mu Africa na Uganda yito mu kutwariza hamwe enda nojimanya watandika kutanaka ninga period zabura ko witombo mbana kwechenje mu Uganda binja abacyara tikujya na planning akugirenda ntarebe shagama yabura kwezi kuwa zahukundi kanza antenento konka kitukabe nikibaho otakagizirenda ukabandeze wa screening ezindwara sona azani ninyenda tumanya bwakeze infections ziri very important kuchebera yes so kabe nogenda screening ezindwara zona ugina no mukungu wawe mu screeninga beno basa kugira ki kare cyabiro wagizirendo ta screening cyo kwantugira ngo wale wa missing a period wagirenda abukiri kare ojo mu antinento bukiri kare abacyara binje bona kugira ati nyoti kubasa kucebezenda itakarebekire azeri kuza kurebekera kugira ngo ebenda eri organized no ryo meze neta so hati yakabikona ko kubandika akagizereki nikaba kabiki so ntse twatujya ngo wagirenda wamara kucema ngo wagirenda yirukangiro mu irwariro kugira ngo tumanye ze ngwara yazirimo tuzitreating kandi abwo akitwinde kucimanya atomutera cancer program nanyenda kugira indwara zina kumurikiraho heart cell image mucyara yarwara sirima atachimanye atamire mbazi ya rabizi ubukoko bwa sirimu nibuba bwinji munonga hato ubukoko bwa sirimu ubu nibubasa kutambara burabace nyuma omwana shanga yagwara sirimu ariyo muntu yego bambe kandi obwire wo bwine mbazi oyinenda no mwana kazagwa tukagira serape twamuha ko kwezi kumwe nece ko kubanza ninga obumwe myeze 3 depending okutwa gauging risk yo kugira kwataka kokwaka ushanga twabasa kugira ki ku preventinga omwana kugwara sirimu yego bambe nijo kurebayo nitugikebera buri myeze 3 mpako ziyo na wazo mirwariro hato kaza kugira ngo waza kucebezenda twashanga ubwo ho kicebeze myeze 3 yawe ireho twinga kwantu kigaraka
na wakwisha kujemesa omwana twatwine kureba sirimu yeye test yeye ya HIV ine how old is the test ahabwacha akwantu manyangu kuri kubari omukoko no mushisha. That's true. Kandi kecho butonde ni mubane ni mwegita. So kandi tokumanya maybe ya toroku ningi wowe nga watoroku wawasa kuya esirime. Akwani tuli abacyara bamwe natandikana tentative sirimu. Aje kwatwa omyezi 3 ya muhero. So ncho kwantu kwani tubacheberera akwa twaje kwata bati osheme kwano tandikira mubaza. Endwara nka syphilis. Syphilis eji wajirwara aso tajimani otajitreating nebasa kuyamenda ninge ito mwana yatafiri nazagwa eyine abnormalities ezemulesire. For example nebasa kutuma karufu ya mouth okumukana uru jomwe na higuraho nyuma ya mino hazagwa hali echina harige echina changali echina. So ncho kwa noleba ntwashango ine syphilis eji no ine kufuna ibikato kandi no mushija tukagira ki mukamutera hepatitis gware ya hepatitis okori kumango hepatitis nebasa kuruga okay, it is sexually transmitted first of all. Yes. Kandi yo yonka otajitreatingire kurungi nebasa kuleta akaba mwana. So nitwatwinde kuscreeninga hepatitis eji twashanga eri positive tukareba eri active nezara ningate kuzara yeri active no ine kufuna umbaza. Yeri active no ine kufuna umbaza. Kandi eji syphilis, hepatitis na sirimu abo kugira ngo nengware ziri kubasa kuretwa bushamba ezo nituzikebera buri myezi 3. So nani kugira nti tugaruke mu test ya sirimu kandi ati nyewe ni imati nyine shonga umishiza nimbande nawe okweyo hindi kubasa kwikiriza ni wanje nyoti no mushija wona rero mushija kaza hero konka wano turana wo muntu siteka kugira ki chebeza. Aha nanabwambire ngwara kaza ina nero kugira ki ejeje negwaze kitigu engware ko nakakwa kugwaza kitigu kashango mu kitigu ekine yaba yero bamisho gabaga yero yaba kubi na wakuji kwa totine ndane basa kwita hepatitis nengwara mbi mnonga. Then anakugambire umuhanda gwenkali amwe yes amwe no bugwiro bwarawo umuhanda gwo bukazogwe ibi byona nibasa kutuma enda yaragamo yetarigiremo omwana atarakureje ninga yatakuzireje omwana abasa kuzago bwire butayikire change no zaro myezi 8 abo kugira ngo akazamuki infection eje. Okay. So when mo buzibu bwakubasa kuba kandi abwa kituni kwantugira ki ntukuratira. Okay. Hatuna nyenda ngo ogambe na no mukaza heraha okuyako basa kwetwaza okugira ngo ezezi infections zitaka mukwata on process yeyo kugirenda tugambe emwe hari ntaye yenko kuwazitereza okakushanga twazirwire kuza treatment really we don't want it. Yeah, exactly. So how can we zetanda mbwenu tuzakugamba emwandijo ikindi kinani nyenda bacyara tumanye nti koli kumara kugirenda omu ability yo kugwanisa obukoko infections neza hansi as a must immunity yanjye neshuma azara hakachikora omu butonde ako jangu tekushuma enda zikagumene zirugamo habwaje yuko mwana go akogwa aine gene zezishe nezanyina aza atezishe ziri zaba foreign omuri nyina so ojya immunity je kagumere stronger zikagwanisa zogo mwana okusa nako wamfuna nahije kintu kiba ekizitakumanya so rohanga akagiteka honke cyo butonde kugira ngo enda zibase ku surviving konkati za cha leta ho buzibo bundi obasa kukirugamo ubakubasa ku rugomo yeno ndeba so nico kureba ngo icyo kwetantara tutandike no mushisha bulijo a radio batere binanga siba amadirisa bukirikare
amizi agetorire enju mugiyeho muteme bica obunyaso bishake byetorire enju muyama mutimba bwesiri kandi obutimba buteke bugizeki obulimo mubazi kori kwijansi nento kugira ngo buri kwezi tuzakomubaza gwa fansida go treating omushishi temuri kugwenda abinji Dr. Nyoni Guntanasa ni gonyese sheshemi mwishiga gwa kwese sheshemi mwana wa wakashira wabireba so ati ngo mushije ntubasa guheta ntaratu sifirizi na sirimu nicyo kugira ngo koraze kushwegwa mwaza kuzo mu makano mushija mubaze mwicibeza mumanye sirimu tujine ninga sifirizi tujine kikwe imwe nkakapo muteho icyo kushanga mwayirinda ari sifirizi nayo ndwara iri kuraba kubira mu kuterana yes babasa kugifunira ugifunira mu kuterana kana shari ibagamba ngo nebere inko mushagama nayo tutikategura ne basa nanakugambire ndi wota treatingire ne basa crossing umwana agizagwane ko ngambwe ndangambire cyari abinja bokurana bakugira ngo maybe neshagama apana baba ile ibajire nakwenda kushaka shaza ngo bataka turakiriye so hati norebe biri about safe sex practices sexual practices wowe no mukazi bana mucyara wa ugo akwatini ngwaro kwera etahirire utajihira mu kazo ndisho wori mu kandi hati mbwenu noreba Charity wakare twatujanga abashije n'abakwana bonka konke bintu bishishikire kashimamba kwa nabari hawachenga mwenese shishikire hata kuyense shishikara kandi abantu tibachifayo tibachichebeza so no shanga umuntu yica kutinda nini ibindi takubitinda so hati ndwarezi wagabwa nti wagira umucara yagirenda waba faithful waguma nawe tino kwezi ngwara nkasirimu sifilizi hepatitis tinizeragira ki izeraga omuhanda nizo bushambani emezo kuterana wano manyite diseases wano mangu tokutoro kunoku mwaza kuza kuterana ni mumanza munaba mwena mweyonja ikugwire nigwenda kirga tinibura hatuwe twasigaza ubwo muhanda gwenka UTIs zo muhanda gwenkari ubuyonjo kandi abacyara bindi nabo bamenya kweyo kumanya niza kweyonja kuko abantu baso buteyo uko naba kabiro mwizo tujyo mu environment iri kugira mechibiga kandi wo inenda none gira chibiga muno so naba kashishi nabo mubazo yego buzima waba no naba okwetereza hansi duruko anaba urigarire nyuma utashangamizi no mukweto kutawaza bashangamizi no gatero mu gashuko mu bucara no shanga gare twenyama ni gatoromisha biga kugaratero mu kibuno gagaruko mu bukazi no za kufuna infection zeza kuriya ubugwa kuriya buhenderera kuno mu bukazi so no ine kwekiriringa kurungi cyamayisa nawazo mu toilet ukora ayeboneze kandi kirabukira akabinjo kunabo ko deni bumwe oshange imyanya yitwaza mu kweyambiramo shange timiyonjo so tugezeho turenga imyanya turi kweyambiramo nemiyonjo nitujikirininga kurungi na za sabuni na za jiki kugira ngo haba clean hata ndiyo nindeba mwaza kunchebera mazima Nehinda konka mwashanganye ene of these infections zero treatable ninga nimba na fana enyinji zine mbazi zona zine mbazi no kugira ngo ari zitakukira nka HIV I think HIV wajirwara chimayisa wazambazi for life sahi kigenderwe cyango n'umwana njangwe tamukwata then niwe nomanyati government obwakare no maba kabagira ngo bakwata musirimu nibaza kureka obanze abasirikare bashume babone kutambaza hati okuturi kukitwaza omuntu we no kushanga wamukwata ine sirimu obaye nenda batayinenda shimukwana atandike mbaze yache ya arabizi so hati no shanga wazambaza kumara the rest of your life kugeza hote kwa affecting umwana wanje yo apana bazi ibakufuna at least ekikuru ne tuyamba umwana atarwara sirimu kandi
ziyambire amaka mingi kushanga abana ne bakura manyacha intelligent anabasa umuntu nabasa kumana sibe myaka 15 akore business ze areberera abana abakuze wakare ko ugwara umuntu yarwara silimu umanya ngo ikije ya juma kwa kimanyisa abazire baza ko abana bakiri bato nabinje abana bakakora bajya amafuzi ntabwo shonga nkezo kandi bamuyaga amafuzi gakora gabwiri so njo kwano reba ntwanda hatu imagine waza kwecereza kwijana myezi mukaga tori ya mibazi yo waza kwijara twashangwe inesiri so cyo kwantu bajya mu ijire kare cyo kwantu bajya mu ijire kare okay ataranisha ngo tezo house bahamuheru na mnonga ninjiro twatarane twena abo kubendwara nimbasa butajironda nko mukazi konko mshija wanje abenwe yajironda bampero house tuhendere program webare ntebekanisa wa program mbwenu mu bintu mu programs za government ezitukubana tu ezikwatira n'ibintu bya antinento kucyebezenda nitubana tuyenda ngo mushija ayija no mcyarawe kuba ko bari kwija tubegesa ureba wodi y'umuntu inemo akomutima oinema kanda akobuntu kakushobora nti mukazi kwarafune infection age nebasa kureto ba mwana at least wasa kugira ko waza kuteka kore ebigwire noza kwijuka message ya doctor agira kadokta kangambira takwaza mukazi ninga wa shazamo wa birendeme noza kwe protecting kugira ngo protecting omukazi o protecting no mwana waine so kwijo mantinento abo kona kugira ntwazo mantinento ntuza kwegesa first of all ko rabye tantari kana byaho cyabo kabirwara nituza kubitreating so no leba nti wo ijiro mantinento solutions n'indi no wagize neki abawazi bwinyi hati Dr. Kogambo kugira ngo nje no musha wanje tsarayikoro no manyisango na numukazi wo wa kabiri na no wa kashata ngo nguma mutwirwe twena nababarete twikaho twena mutushomese so hati koli kwija oli nabaro kashanga for example oyinendo areje yo kushanga yo kushanga yo kutera twabana tubahembaza tuzakuko nko mchara kogo mshija dene butubabuza ine abacyara abandi bariyo okay muri baronka makao kushanga ni bamanyana babine mazima if anything namukibanye nabasagwa no yande tumwirwa so hato shanga ubona nabahembaza ubugwiro bwageraje bwakoma okay baba twara ninga hato shanga kao kushanga bamanyango bo bari babiri bonka kandi bagabana waba no gamba kuba ko bane bagamba nibajyamwa kinami ushanga ruhabyo gwageraje rwayice so ubundi ko kwano kigambo kagira ati ekineje amanyamukare nubwo mucyara wanje atachimanye ninza kugenda oliya making frango nageraje namuragurisa I get it wastenga so nico mushija kugaboyizanye azo irono treating ebi bya infections ari binje kubasa kuganyirwa mu mucija yakora tiro mucyara mu antene manje mushija noza kumugera ngo nyenda ku shopping ebintu umugambire sento mushija agire maybe watabuka arano ndakumwi kungani mbani ko rije namugera nti I know shopping yo mwana I know yo mucyara kabi murabiramo wayi ko mugani kikwanguye ano mujati doctor aja turonde suitcase yo mwana ka suitcase akarichi akari organized yes mushija naza kwa sente kunkati we jibuze nkiyo we nkumuka na ajate bag ya mpa byona ngo twara bag I know when fan twenda bije tugamba byo kurya mushija mukazi na wasabu mushija mujati kare mukazi kwana afuna ho kaliva afune mu iron adiya akakoko agira atagira ungakora abigambiye ngo mucyara ngo doctor yakugira ngo ogurebye naza kugira ngo abo munyanda I know so ni twani twenda bije tugambe nabo kugira ngo embeji ebe good experience yes bari mnonga doctor ninjango aho naho twahenderera program yetu kandi nyisigamhine abacenga otyo bari mnonga yo wagwanite ya program eji Ebyamagara kandi doctor yashoborera kurunja mnonga infection zezi ninjawa rokuzo ko affecting ngenda okutinde kuzerinda
kandi iyo mushiija we ukoine kutambura n'omukyara wo mu rugendo rwenda kugira ngo umwiheyo umwana ayine amagara marungi amuheru kutukuzaara obundi abatayetegerezebwa mushamo nitwe twabazara ntwena kuchere kumwakwatanise nitwe obundi embera nkeje karugireho Dr. Agaba David Collins okorga MRM Clinic aho mu Rugazi wanoza Katete kandi yumuhereza n'abantu Kyobutungi Charity kandi abakazira health products no batusiyo program eji okugira ngo yegume negamba hamagara gitu twetegereze tukurugana iturukuza kana nibyo kubasa kukoraho in case twashanga indwara nkezi za twasire ngwe nuko twahendera tuti tureba n'urwo kubanza rukora taho mukama witu aturinde.